سبيل الدموع سبيل مريح. Mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtiyawag tanunian sa tigyan, ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu ilallahi fil yawmi mi'ata marrah. Hey mga tao kanu, hey kanu ang mga tao, at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubat kanu si iku Allah, melingang kanu si iku Allah, pangni kanurun sarila, pagistigfar kanurun, kamata-mataan asakan. Adi aku ditubat si iku Allah, kuman goi sama kamagatos. Nya kaisa na su Jibril alaihi salatu wassalam, amya kaum aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadinya nunitirun. Ragima anfum ri'in adrakahu Ramadan walam yugfallah. Nialapilapis su tao, nialapilapis su tao, nialapilapis su tao amin rampai ku bulan Ramadan. Nadaskan yan karilai wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana adaskan yan pangni sarila siik wallahu subhanahu wa ta'ala. So katubat siik wallah na adin ang mga syarat yan. Nabasar kami kapang nikah sarila ku wallah na rumum yataman di kaadna mga syarat yan. Paganay asyarat yan nagyang kutwa an yakunad, paganay asyarat yan na antandama bima fa'al, sakaptubat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan na misindit ka si ikwallahu subhanahu wa ta'ala, kaguraukan ka si ikwallahu subhanahu wa ta'ala, mapamangning kaarila si ikwallahu subhanahu wa ta'ala, aging kutam yangan dudusang ka kumyangaw na amasa na panganin kaarila si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Isindit ko to sa ginawa nga sa pipikir na kay barat, inwak no to mapanggalabag, galabag ko to kasabapan sa kapakadambangapan si ikunaraka jahanam. Ikadua syarat yan, nagyang kutwa, sumiandusang ka na antakal abima faal wala ta'ud ilayhi. Yung kutam niyang ang gagalabag kaadusa ang mga rarata, na tangkadan ka kung ginawang ka, na ipramis ka kung ginawang ka, ading kadno to pagbabalinganan firman uwal. Ikadua to syarat, as kaabtubat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala, na misindit ka aging kutam yang ang gagalabag ka amarata na kailangan pan na mipramis ka si ikwallah agus iku ginawang ka ading kadin panggalabakan aging kutam mga kadistaan miyang galabag ka. Pad sa giyang kutwa mga syarat o katubat na kailangan na dimirampay sa giyang kutwa oras ading tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So katubat si irkan yan. Ibarat na amay ka paliwin sunyawang ka sa mirampay kubakarang ka na ayang kakapung ni sarila. Ayang kakaptubat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala sa datar o katubat o pirang na dito tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu maqbulatun malam tugargir. Sukap tubat ka si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Natatarimaan wallah taman sa di panmirampay. Sunyawang ka si ikubakrang ka. Isaki aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukat tubat natatarimaan wallah. Asar ka di mau masuk kasibang walungan si isa sa depan. Pada syarat aging kuta katubat. Na upama ko ay tubat na ka si ikwallah. Na bayadan ka kudatar ka manusia, udi na adna miya anyayang kaun at tamukyan, udi na adin amya kuang kaun at tamukyan, na kailangan na mapakan dudukar ka niyan aging kutwa. Tamuk miya anyayang kaun, udi na miya kuang kaun. Aya pupakaysa, aya mi pupakaysa usabad, na sakna tigin na mitubat ako si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan na miya kang galabag ako sa dusa. Namitubat ako manatigin sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Namiyadusa ko manatigin sa miya budi ko ako o iblis. Ino mga day sudi kundi ka tubat, kapamang ni sarila sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala.
ino mga day, tiyari mauto wallahu subhanahu wa ta'ala, nakati isukatiro. Wallahu subhanahu wa ta'ala sa hadis kursi, apo penutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adnaba abdi dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanb thumma 'ada fa'adnab faqala rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala alima anna lahu rabban ya'khudhu bidhanb wa yaghfiru bidhanb. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiruun Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis kursi, miyadu sa atigin suri penakan orian yan na piala da kunya samyang nirakan saya rila sa penggirawa ya Allah, rila o ya kung kaya Allah orian yan na miyadu sa peman na miyang nipman sarila si wallahu subhanahu wa ta'ala na penggiraw sa Allah subhanahu wa ta'ala miyadu sa peman a ori penaknaya na katawan yan aad na kadnan yan adim ririla namyang nirong paman sarila orian yan namyakang galabak man sa dusa namyang nipman sarila si ikwala sa penggiraw Rabbi gfirli ya Allah ikadnanakan rila iya kungka da penggiraw sa Allah subhanahu wa ta'ala miyadu sa paman sa ori penakan fa'alima anna lahu rabban ni akhudhu bidhanb katawan yan agyang kotori penakan aad na kadnan yan adi maririla uway kudi nyan di mandusa na tigun o Allah subhanahu wa ta'ala i'mal ma syi'at faqad ghafartu lak gelebek kad na tigyan sa sadin sa kabay akang gelebekan kasakan na renila anakan sa atig wallahu subhanahu wa ta'ala mga uripun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kanan ahadis kursi na ayam mapmamaananan na kanaba kay miya dusa ka na tubat ka na pendusa ka man peruman di kaparaanan ko mga tao ami tubat si ikwalla na dan yan maran aginawan yan na miyakang galabak man sa dusa orian yan na mitubat man si ikwalla na dan yan man maran aginawan yan na miyabudit o saitan na miyakang galabak man sa kadustaan namyang nipman sarila si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na penggiraw swalla asori penakan nakatawan yan tatang kedunian ko ginawa niyan adin akad na niyan di meririla na pupenglirakan sarila sa sadin mamusadin yan di galabakan nasar ka pupengin yan tak narila anakan atig wallahu subhanahu wa ta'ala mga loks pagaryami nyakaran yakang ganatir kita waya ubulan Ramadan na pananggilaan tanong ubatan na mapadsi ko mga tao amya lapis amin nirampay ko bulan Ramadan nireskan niya mo karilai wallahu subhanahu wa ta'ala pupunalamatan na miskan walang una pumamakinog ay mala nagiyang kain an nasiha multimedia sabab sa siran ikasasabapan sa kapakabubulos agyang kaya programa tanong makatutuna tanok man mapitak o lagi da iya oras giiswata yo laki niyo pagarin niyo amin Abul Hasan Aluyudan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito so mga tao ang mananaguntaman sa ilukat tahadyo. So kababalo yagyang kay agamat ano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanus ikatatap kenaba tanus ikakal search niyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia kilay tano siya sa mga pitibarangan ng mga video tano mani pakalipati mag-like share, subscribe sa mga video tano ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tano.